sisalelwe u2026 ukuthi sibone MK igwaza kuphela. Sibone MK igwaza kuphela ngoba ukugwaza kweMK iyophela wonke lo msangano khona. Ukugwaza nje kweMK iyophela wonke lo msangano khona. Akwazi ukuthi umuntu obephethe osayinelwe isibhamu deliberately asinikeze umuntu ongasayinelwe isibhamu. That person abused the firearm and umuntu obesayinelwe isibhamu afound not guilty of releasing a weapon, an assault weapon to a civilian. Yabo, then ayize ke sinikeze MK ithuba, asinike MK ngoba siyabona nje ama-errors amaningi, esithi if MK was handling this thing ngabe lento ezeke ngabe ngalo magadla commission madlanga commission bonke nje ngabonke import abangekho bonke lawo ngabe kwenziwa into ngendlela eright. Ya ngabe sesiyazi futhi lo baba lona bambulaleleni lona ofele eFrance nalona otheometry yakho uyatestifya and nawo oyiphoyisa wagula immediately, and then we don't know why.